Hello mayam, mayam welcome back to my channel. Mayam bukurumjari. Mayam ngasi di aina period manungda chaba diet plan se ai ko si khara oina share tawjarake mayam da mayam sungsoi soi dana phajana blog si bo loi bo yengbiu aduga aina hari mayam se munna tabiyo mayam da sungsoi soi dana kana gani khanjaye aduga mayam ai do hojik se period chu tawri aduna ni ngarangi blog ta ga di ai do 10k step ka chattoini chatladabani kain tawre ngarang kumalampak ta ga chattan chatpa hodana khotana isa do yam nungai rabani aduga ai do dum nungda period tawshalle adumain tawdana mayam aise period tawbudagi ai step chatpatu su tok e adagi amuk kaino intermittent fasting 20 hours tawbadu su tok e aduna mayam 4 days di sugrabani intermittent fasting tawbudu aina ado ai makha taba ngamdre period manung sidi mayam ai intermittent fasting su tawjade aduga kaino su tawjade step kumba chatpa khotpadu su hoi nahangai budi chatte without exercise tani ai diet tawrise ado na kaino aina chatpa haurage weight su stuck tawre hoi weight budi tabam thokpa loi takre ai gi budi ko ado aina sum amu 50 da yam le hening bado ado dugini ado mayam da su sum uning bagi result do ko ado mayam chatpa hauge tawbudu sum kaire ado kashu kaide mayam period che loirba matungda ai dum makata na adum chatkini soidana honara kini ai isa se amu yam hena yam active oining e isa je khitang yumda dum lesan badu su tanjal lai dana ko sum isa do nungaite adudi mayam aina period manungda chaba se adum nahangai ga dum manai tawbudu mayam period manung sida only ka ise haira do khitani aduga aise dum hek hogalakwa ga ai mithi water thakpa se simadi dum thae simadi ai thadre mithi natraga azwain natraga jira aduna mayam na su ko diabetes patient bo oiro natraga na weight loss bo oiro mithi se ani makta thakpa yai natraga su mithi hai natraga su jira thakpiu isana esimadi aingonda hena kanai khangba poto thakpiu bo ko aduga jira sisu diabetes patient na thasu yai ko adagi azwain sisu diabetes oira weight loss oira ani makna thakpa yai aduga thyroid ki problem leibana su thakpa yai haina aduga mayam aigi blog sibu ahan ba yengbiba viewers oi taragadi aigi hanagi blog sing da su loina hapani chaba thakpa adagi aina kai chai kai thai adai sina kai loi uchabani hana yengba sing na budi viewers sing na budi khambirammani aduga ngasi gi oina di amuk aina aigi chaba thakpa duda utlaroi ai ngasi di phajana gyan dana aina chaba sing se phajana mayam da gyan dana haijage haina semakpa blog ne aduga mayam ai hagutpaga dumaina mithi thae mayam gi soina ba mado thakpiro pukhang kan matam sida period manung si ko ado adum hangbi rakpa yawe period manung da di kamai tawge na adum insta da su dem ga tawbire messenger da su hangbire e baba ado aina period manung tawbise admain tawbirani adugi matung da muk mayam breakfast sabase breakfast ki option se mayam di laikre ado aigi oina muk aina tawbasina ngasi gi oina di cinnamon white tea am thakre bako ton milk na tawraga aina adu sembai su hana su chagrabani block ta ko adu na traga su mayam gi su na traga ai su adum ngasi na du thakwani hayeng na adu hangchit na du chaba adum yai ko breakfast makhan dum chabe ba haidi chaji ba thakiba ama dum cha de aina makhan dum chari sing do aina chaba pot nga tane ba ada mayam adum cart kaino do cart chaba yare flax seeds ka thabi ga tawra chaba du su dum chaba yai adagi sangom da chia seed chapa ga chaba du su yai adai cart ta chia seed chapa ga chaba du su dum yai ba makhal ado ai yoina de mu cart chu mu cart ai sorry kaino chia seed so mu loi thokre aduna aina cinnamon white tea thae ngasi di aduga breakfast ta ka hena heavy cha de ba ai je adum han dagi hongna adum cart charagana cart ka thabi ga charagana chare adai cart ka adum cart ta koina apple ga macha soira chaba haira khara hapaga chaba khotpa adum badu so adum yai ko makhan do dum loi chaba yai per manung da ka shu khena ba leite aduga per manung gi oina khena ba bu hai chaba champra thakpa dai hai chaba adum madi ai chadre kai gino da koina per manung da ai gi oina di hai chas mayam su dum tarongani khale nupi sing gi loi khangamani hai se dum chasan taraga di period ka hena chatpa khotpa tawbudu nungai te dana adu dugini adumai taraga breakfast ki option sim adumai tawbiro aina sem sabai su dum chia seed chabagi oiro flax seeds kar chaba oiro makhal mayam dum uchai duni ko adai natraga su dum bullet coffee ama thakkera khotkera dum tawbiro adugi matungda mayam na hangai di breakfast ka ji sumcha cha dikanda mithi di hana puk hang gan mithi simadi compulsory tha idana ai yoina de aduga keno akoina champra thabi ke ka hapa detox water liter am se dum lotion bane ba ko adu thaktre tasingna detox water da ina liter ani na traga hum de dum compulsory se ma sara thakpa se ai thakte aina thakpa se kaini je flax seeds
mayam si liter amagini flaxseeds maru sina liter amaga chamas amaga tangkhai ni teaspoon macha duni ko chamas amaga tangkhai ni si je dum tinga ga thakre maru je dum masa mathanda phamda sagri ni ko mayam aduga si maru se han khangbana budi khangamani adu si maru je ina digest chabadi yadaba po na te yam thi phagraba po ne ba adoi tar ga su ma se digest taw bakitang wa bagi ai cha sande ba ko maru je sung cha sande aduga si gi mahi se ina intermittent fasting manung da sung thae intermittent fasting da su maru chaba yadena aduna smain tawraga kaino tawwe ba sigi flaxseed water literam khak seme ai period manung dadi sinuti gi dum thakani hain ju thakani ko period manung se smain tawraga sigi literam se dum lo shalle dum pipa pipa thaga adaidi mayam agwa mo lunch sabase na mo kamai tawge hai kanda nahangai di sana chak dum mam tang chabani na atai atopa side dish mayam ama kanghau hapchan dana chila tawdana adagi chaphut mayam ama phuchan dana aigi chak dum dang chabani na puk to thaloi dabani na atai topa mayam hapa chadra adu chabasing do amata sadre चाजे दी अखो माना थोंगंबा हवाई थोंगमे खलो नत्र कांसो ओगेरा इरोंबो ओगेरा कांगोगुम तौबिरमगा अदुमाइना खरा दुम तौरा चाबा अदुमाइन तौवे अदुगा मयाम पापोर चाबा यादेको अदु मोइदि दुम पापोर अमा हौरा खोला चानाबनी ngasi so akoigi hawai thonge papor howe tawe do idi papor chadam chade ado idum hawai thongu do tengkot phajaba maga dum kaino chak to ai chakdum chade ngasi di teng baul macha ma dum chai mem sing na dum haidoke puk to thanda bani na pakhat ne ko ado mai tawra chai adum per manung sidi adum sida imanabi mem yauri mawoiraba mem am su yauri adum moi do moina sa chakhum changba pharak ta de dum si marai tawbu su si thongbiyo haidi marai sum si thongbiyo si tawbiyo du tawbiyo sum haibu stali na te to pana chakhum changbada ada ai bau da talle ba khoi ma da ima si tawbiro o champot phutpiro o adu tawbiro haibu tan bani adum akhuma na tawjaba khara do dum ai chai hai tare aduga dum chak se dum dang le chak dum jaram bado upai le tramina dum tengkot ma cham chai ka hen di chak sande smai sum tawi go ma chak mane ai ge bo hai cha da ba champra cha da ba adu khitane ba ko admai dum tawi adai de dum puk to thalau da taraga su dum cha dum admai dum cinnamon ai yu indi wa yam pa me cha se adai kart le ro sum kart khitang adum cha san ba adum yare adai thabi le su dum thabi cha san ba yare mar ki puklam ba se chana le re chana cha re admai taw ma pani su cha cha da ba ko per phanam taw so adumai dum taw ni adum are ba adai di pai ba di yadram ni na adum ba khara adum charani adum hingen tala kai ka do adum cha adai adum kumai da green tea ma adum lolan ba kholan ba taw dum thai adu bo ai per manung si di ka he na mahi manai thak ba do oide na hangai di ising asaba warm water thakpa si yam phai ko ma'am ado kemta lai ta tar ga so ai warm water thai adu bu ai warm water thakpa si di ai di kaino singdang hapa go shu thai natraga kem sing lai tre dana tes pata dang hapa go shu thai plain water sung tak te ba adum kainom natra kaino mai ngon da phai natra ka nei hab dum pipa thak sa nei ba ko ai dia yum si da kemta lai tra so adu mai dum taw ya rei ba pon adum si nei ai yoi na di adu mai taw bani adu bu per manung da di kaino thak tre ta sing na adum kaino kumai da dum ma green tea am non biramo ga ha ga thak pa di yawe puk adai adu mai na taw e duga ma'am puk ka palami do ino se puk thin ba adai puk na ba khot pa se ai gi aina dum hala su hai grabani ai gi diet plan simak taw taraga ne puk na ba thin ba isa da leram ba nupi problem je tham ta akhoi na diet tawraga akhoi na tha pharak gi dum lak pa period to adu dagi dum khena ba khangbani puk nung na ba khot pa su taw de ai su puk nung karim na de hoje ai hana adum cyclopam adum chari ne je puk ana ba khang su ngam de ba ise aduna dum pakcha sa san bi khosan bi mam tawe ba ko aduga ma'am aduni kashu khena ba laite admaina nungdin talak lama khot lak pasu admai dum chare adagi nungdang su dum akhumana taw ba khar dum chani adum intermittent fasting aduda kem tawdre aduga tawbudabu yum gi oiba poto dum chabiyu chak char su admaina khar chabiyu puk thaloi khalasu chak dum duga enjang tengpom tanga do hoina sembi dra su ngam moi doi sharu adum tengpom ma chama dum charu chak dum chaba mi yaw tar ga su ko admai tawsi ma'am si ni ai gi diet plan period ki haibu icham chami chap manai adumai dum tawbiyo haina singna adum kaino haira chadaba khotaba do adu dangni andai chat aina je step chatlamge khotke khanbadu su dum kaire adu boy period lor matung da sung soi na chatkini makhata na hajang phan gini
aduni mayam loire sida adum ado bedtime drinks kadu kashu thakte haidi period manung ne nungaite ko akoi mapan thoko khotpa adu da nungaite tasing adum aduna taude adum madi tasing na thaktre aduni adum mapan gidang char adum si period tawrsu ko adum mayam sida loire aigi ngasi gi habo ado aigi manabi ma ngasai aigi subscriber ne mase yai report tai ne Sonia kawe mana aigi damakta kaino torbot ka mayam pira e adum enjang na pi moi da pan mangak tani kai nusida ka su yaur e ai adugi adum video mate ama so adum hapcharange makhata na yam nungshi ado Sonia mukasu thank you so much mayam ma se ko aigi subscriber ne ba aduga adum ma se messenger da kai da khoi pau phongna ga ai group ta su yaw ba ma su diabetes patient ne ba ado hoi diabetes ne yam wang ba khot pa budi na te ha dei weight loss kum ju kha tawning ha ga dum tina khre chahi shoi ga longa oi bagi ado iwani ngasi ihan han boina saksu khangna raga yam nungai ra hai tare mayam smaina ga yum da pan ba pot oina ga idea tai to su cha ba su ya ba na te ado mana nushina layak pa po su na te ko mayum da pan ba pot ka doi gi dam ta pi bi ra e ado yam nungai shigum ba se loina ma kaino tawi ne nga tane leiba ngam na ba nga tane du tar su yam magun leiba do hele smaina ai gi khallaga ga ngai ga pi bi ra pa do thawai na ga ko khang yam nungai yam harawi thank you once again Sonia hapamge aduga blog se adum loishalage smaina tawraga dudi mayam ngasidi good night bye bye mayam dem college ta Sonia ngai ne ma se ya report tai ne ma se doctor da check up lak pada imanak ta changa ine thank you Sonia mayam si sing se store board ka jikhu saw se si mayam se mayam aigi subscriber hai tare ado hojik ti manabi oire mana piram bane ma ya report tai ne Sonia kawe ado Sonia thank you so much moi hingon da pan ba ko ngak tai ngon da piram mini hojik tong ahan ba sakon su khangna re aduga ma do sum ai ngon da moi da pan ba do pizza ning bai ne ba ko ado khoi dem college da ga unaraga pizza piram mini ma nai ngon da pizza ning da na ado moi hingon da pan ba du ne saugri su yaure na pa pi khitang am su yaure yam nung sia ba ado yendem su yaure adai to nung si da ka se moi da hau ba pan ba ngak tane adum ai pizza ning bai pura ine ba ko adai ste hai mam ga se hai ku ga se mai se mayum da pan ba ngak tane mam leirak pam tan ate ko mayum da pan ma do hek pi ra ga pi bi ra ine sitafol kharam su yaure champra yaure hai kru yaure ado mam dum mana ko sum nung si na bai ni da kaino taw ba do dum pizza ning da na pi ra ine mana su aina sham harawe smai na pi bi rak pa se khang dam nung si ba do ado moro ga ma yarame Sonia kamai dai no khang de ya marak sida moro ma khat yarame do si so dum aina cha thokani champra ga ju ma pitru pa su yawe nung sia ba sini mayam adum tinare hojikti adum khangde yam nungai Sonia thank you so much store bot khu jaw go se ai si loi cha dro bani yam mamal lei engon da di si gi pot sing se ta sing na ko leiba da gi smaina ga chau kai na ga yum da pan ba pot nga ta ga pirak pa se yam he na su magun lei du ga he na su hakchang da su phare moi hingon da nga ta tha bani har yaw pot so am ta na tre da na ko si mung nungai ba lei tre adudi thank you once again Sonia thank you so much